BJP Manipur Pradesh के ओइन असेंबली मिखल के बेंगुन खोंखरे BJP के नेशनल लीडर्स सिंह ngang बताना नबम योई लिसिंग निफू हेन मना हफ्ता कंगजई बुंग तिनखरे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अकायब लहेलोय है सेंटर के फिरेपु BJP के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ना अमुक हन फोंदोखरे Asian IMM the center and the Maraka sign town of framework agreement as a time bomb amagumba hana gaikang and the fongdokre. Rims ki nipu mga so foundation de pangthokre isagi kana biyeng guna doctor ki seng glab sin pharmacy so on gano haina governor Nazma Heptulana fongdokre. Amasung yelhomi kanjana anowa bill pass taw haiduna sang silaki ba mahiroi singi wakat khongchat police na tankai kre mahiroi ani aso kapan nang kre Mayam kurumzari adom na yengbire bes impact news ni ay okram somendron hauzig pungza si pawagi maroi ba paw sing miam da pijari Miyoi lising nipu hena tinduna imphal gi hata kangjai bung BJP Manipur Pradesh karya karta gi sin mifam pangthokre status da paliba Congress government pu Amit Shah na hunba yabu hunduna ngangkhre loinana mathang sahi angan ba saruk pangthok kadoriba Manipur Assembly mikhal da BJP na saruk ahum thokpa gi saruk ani fangduna majority oiba government am same gani hena anirak subu an imphal da thunglakiba BJP gi national president Amit Shah na ngasi gi mifam madu da fongdokre BJP Manipur Pradesh na sinduna pangthokiba mifam aduda wangang ladun Amit Shah na Manipur da laiba Congress government ase sindok triba makai Manipur da saukot ba ahong amata purak ngamloi center na saukot thaurang ge damak thada kiba senfam kaya prajamiam da yahon bagi mahota government ase na makoi ge sengkau da sanghanduna thamli Manipur ase India ge wana sports powerhouse ni hairabasu central government na sports university sana na bahona ba state government na thawa yautri karigumba paliba government manasina thawa yauram labade handak pangthokiba olympics da soidana medal lorum gadabane lamdama sege sakho thaurang ge damak thadarak level pa koti lising manga gi ngasi fawa utilization certificate pi bangamdana lairi masidana tana NLC PR gi makha lupa koti san lising koti sani pan thada khrabasu Manipur ki naharol kaya thawak fangdan lairi hariba senpam sing ase kadai da season akribagi haibagi hisab prajamiam hangalak matamda Congress party mikhal thengna ngamloi nafsa gi makha da lairba praja sing da fangan ga da sing hurandu yonthokpa government asina Manipuri karam saukot tharong tawba ngamgadoribano awang nongpo ki state sing saukotana bharat saukot pa yaroi Manipur ki Myanmar fauru ga Singapore yauki ga da len mari pak na sem ga da ba lambi lakliba English singani taramapan forward sem loishin gani loinana center da lairiba BJP government Manipur gi lam inchi mangal loi fongdoki mana makha taraduna sahi taramanga chumna senja thumja tawduna laklaba chief minister ogram ibobi housing ikai ba khara su khangla se hana fongdoki ngasi ki thormadu da saruk yakiba Assam ki minister Hemant Beswana Manipur ki miam ase ekaithela yonma port kumna pale ba government asena uri ngasi police oirib singi marakta sel pira ka thabak sanglaktawa pangyaw yawram loi hana su fongdoki अगर मुख्यमंत्री सुनते हैं तो कान खोलकर सुन ले मणिपुर की जनता 5,000 करोड़ रुपया के वर्ष कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए उसका हिसाब मांगती है ये 5,000 करोड़ रुपया कहाँ गया मुख्यमंत्री जी को 15 साल हो गए भैया बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है अब तो जरा शर्म करो गरीबों को कब तक लूटते रहोगे डेवलपमेंट के मामले पर भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट के विकास के मामले पर भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते एक अपप्रचार चला है कि राज्यों की सीमाएं बदली जाएंगी मैं मणिपुर की जनता को आश्वस्त करने आया हूं मणिपुर की सीमा में 1 इंच इधर उधर नहीं होने वाला है कोई चिंता न करें Amaramda BJP के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ने इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलखिबदा BJP की थौमी क्या यावना मियाम हराव तयामग लोइनना नाट की ऑफिशियल स्टेटमेंट ओखी
mak ngasi taron pung tara thoi makairum tab matamna Imphal International Airport thunglaki BJP ki National Central General Secretary Ram Madhav Pravari Prahlad Patel election in charge Manipur English Sangani Tarataret Hap Kraba Union HRD Minister Prakash Javadekar Amadi North Democratic Alliance NEDA gi convener Hemanta Biswa Sharma su Amit Shah ga loinaraki BJP National President Amit Shah ki Manipur Khongchat ki manung channa ngasi pangthokiba Bud Sanmelan mifamda saruk yaba lakiba BJP hangang mandal gi member khuding makpu mandal asin thadorok pasiro lamada thagat phongdorakli India government amadi nation IMN ki marakta sign tawna kiba framework agreement asi time bomb amagumba agreement aduda Manipur ki interest kai gadaba agenda leiba maramna miyamna khangalu yadabani hana Manipur ki Deputy Chief Minister Gai Khangam na phongdokre wafam asinga se Congress Bhavan da Empowerment of Panchayati Raj Institute haiba hiram asida apangthokiba nomagi oiba khana nainabagi thoram da Gai Khangam na phongdokibani Hauzik Center da paliba India government na Panchayati Raj Institute singi power sing lauthokna na hotnari hana Gai Khangam na India government pu maral siki makna makata na hai Manipur ki oina Hauzik ase yamna luba matamne puksel sengdaba political party ama lakliba se miyamna section biga da bane BJP haiba party ase lebak sokotna na madi inglisingna panbagi agenda amata laitaba party ni makoi agenda di subnagi Congress party muthat pakhakta ni phongdoki loinana BJP na panba India government na framework agreement ki matang da miyam da asengba khanghandaba asigumba miyam asina asigumba mayam asina leibak asi mai zakpane ngasi lakliba BJP ki lusingba sing asina kari amuk mai thagadori bano haina Gai Khangam na phongdoki thoramada da saruk yab lakhiba Rajiv Gandhi Panchayati Raj Sangathan AICC New Delhi ki chairperson Meenakshi Natarajan na phongdokibada UPA government leiringai da Panchayati Raj Ministry ki oina lupa crore lising taret thadharamba du India government subnagi crore mariputara marikhak thadhariba sina Panchayati Raj singda power sinaning de haibadu tak lehana phongdoki Hojiksu anana time bomb ma phummi kamba framework agreement to kari agreement no phongdo yade phongdok pa yadaba document aduni khoi kijeri se Manipur interest kai graba agenda de lere framework agreement da manamadra khoi phongdok ki bane He wanted to give constitutional status to panchayats. A separate Panchayati Raj ministry was formed. Manishankar Ayerji used to lead that ministry. All the funds of this ministry has been cut down. In the UPA government, the Panchayati Raj ministry had an annual budget of 7,000 crore rupees, which has now been cut down to mere 94 crore rupees. The BJP ruled government in the center is completely dominated by market forces, by corporate forces, and they are completely against the process of devolution of power, of transfer of power to the village panchayats. Nakalamramda Wangkhai Assembly constituency ke MLA Y Irawatna BJP yaukhiba sida Congress party ki sonthab laite ma ki apamba da chasakhibani adu makata na MLA amata Congress party dagi songthoklaroi haina su Gai Khangam na phongdoki loinana lakadarba general election ki ticket pibagi matang da BJP office te maisak lagadabani haina su ngasi ki thoram adu ki khudong sab lauduna Gai Khangam na phongdoki lokamada kai ani kunba yade haina rabasu BJP da di kai tara hena kunbagum taure amasung not yet a labor afang apang with Muoka BJP the Yahunduna Miam the Namthak Town of Hotna Fongdoki Gai Khangam Namakatana BJP the York Libasingbu Sing Maru Sangdaba Pawam Nihana Sangdam Nakibagaloina High Assembly constituency couldn't give BJP candidate Oini have a Muoi Mangatara directly bus in a ticket people Matam Lakpada ticket Fangu the Basing Aduna BJP office might have a soiro Yamsung ticket people heck nongan but the BJP the talks that have a pauna pow station the big Talagan Hanasu a Gai Kham the Fongdoki Lokamat kai ani kun bajade Hyderabad kai si tara muka kullin se si kaina mo kon si ko tabang andre ex candidate mayam adu sangre ada sangre hairaga khara mayam se mit thakhallaga praja sing se masi mislit toba nam thak toba ngam gadara hadana hosik tawri lang hal lakanda taw khallak panga se ngam phage taw khallo praja sing ho ha mayam se ko to pusala ka ko ko thale hai ma thakta ko mado sakri takna ban rise ben pu kan
ꯐꯧꯁꯦ ꯆꯦꯡ ꯃꯔꯨ ꯐꯧ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯍꯥꯡꯃꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯨꯏꯔꯔꯣꯏ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯟꯁꯤ 5-10 ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦꯕ ꯃꯗꯨ BJP ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯗꯕ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒꯀꯣ ꯍꯧꯔꯗꯕꯅꯤ Isagi kana khakhanduna senglaba profession ase sohon gano haina Manipur ki ahan manupi governor Nazma Heptulana fongdokre wafam masing asi rims ki nifumanga raksuba foundation de ki thoramda saruk yaraduna fongdoki bane governor na makha taraduna high government ki number 1 or hospital sida layang ba lakli fashion singbo top hospital da refer tawalloi da bane lamdam asigi single lamda ana layang ki matang thengner bi khudong sa da singi matang da palladuna mak na hai mafam asida thengner bi khudong sa da khudumak anoba technology amadi pau faudu pausing hengat handuna koknan na hotna gani rims ki jubilee hall da pangthok ki pathoram da health minister D Korungthang rims ki director Dr CH Aruna madi atop masak naib official kya su saruk ya ki mairoi kontra tarukta meritorious award pi ki baga loina na sahi gi oina fongba remedy hana mingthon ba magazine na su fong ki panba yabade english sing ma chang pan humputra ni toida hawdo ki institute asina house di fawbada Dr lising hum chamatara taret phuthokre union health ministry na rims da trauma amadi burn unit hangdok pad ayawa pirakle loina na ministry na MBBS admission seat samadagi sama yankai marida hengat padasu ayawa pirakrabani As we are all aware, RIMS has been rendering humanitarian service to the people of northeastern region and also striving towards academic excellence and research activities. I would like to appeal to all the medical professionals that they should always remember that their duty is humane service to mankind and they should serve the sick with all the care and ability they could muster. I know you do the same. Not expect profit while entering the room of a sick. Selfish motives should not mar the sanctity of this noble profession. Yellow mi kanjana na ba anoba bill pass to Manipur ILP chatna lohaduna sangsilak ki mahiroi singi wakat khongchat police na tankhai kre mahiroi ani asoka pan nang kre ngasi JC ILPS student wing na sinduna tidim lambi da leve Imphal college tagi mahiroi kya na wakat khongchat ama kaisampa tamna laki khongchat aduna kwagathel mapa york pada police na thatuna thamki khongchat loi singa masung police ani ki marakta makhata na khongchat chat pa yan yaroi haiduna ngayak mukna ki mahiroi singna nampu da khongchat makhata na sasilak padagi police na smoke bomb langsinduna tankhai ki khoisau narab mairoi singna kwakaithal traffic point manakta leramba BJP ki flag pole amade hoarding sing yauna lambi mapal leramba potsai sing akai atoi thon ki akai atoi thon matana tana police tamna nauri kapsilakpa masung nungna thajilakpatagi police na tear gas kaptuna mairoi sing tankhai ki khongjang adu da saruk ya ki mairoi ama police na faraga puge tawda mafam adu ki nupi kya thoraktuna mairoi adu thado gan ki tear gas kapagi thodok adu da mahiroi anirom su asoga pan nangki mahiroi sing police na chathagi ba thawong adu yanin da fongdo poina mafam adu ki akoi ba leireba nupi sing thoraktuna police ka awai khum tawna ki tungda mahiroi sing na kwakatel thonauzam lekai ma pad amuk punsinduna lambi thingba amasung lambi da tayar mai tha ba horaki makhatana mahiroi sing na nung amasung nauri kapsi lakpodagi police na tear gas amasung smoke bomb sijinaduna mahiroi sing mo Imphal college tamna tankhai ki ngasigi khongchara du da JCILPS student wing ki convener Moirangthem Laxman su haktheng na saruk ya ki Maitai Singh Scheduled Tribe ke list da sanpham thoi amade salhan bio haiba demand da Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna sangsilap khongjang ase asumba amade tangai fadaba khongthang ni haina Organization for Integrated Rural Development Pasoi Part 3 na fongdorakli loinana lakli September 10 pa da pangthokadoriba miam gi oiba khongchat asu soidana saruk yaga ni haina organization asina chirol amada paujilakli matang soida break amaluzage Manipuram de malam gi tongan i pausinga loinana aikoi break te gyamna thuna hanjarake impact news bu migeng tadu na lebiu Lengsin birau Thangmaiban DM College Road te leiba Eastern Suzuki da Fangbiragani Suzuki ki gari macha sing makhal suna
ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ MRP ꯔꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ब्रेक के मतुंगा मयाम अमन तराम नोक्चरी लोइना बुलेटिन से मखा ताब पाउसिंग मियाम पिजरी वांखै केंद्र दा MLA अनि लई हाइना केंद्र सिगे MLA वाई इरावतना हंदक प्रेस मीडिया दा फोंदोर क्लिबासी महाक मसाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से साको थौरांग अमता पाइखत पंगम खित दबा अदु कुपसिन नबगी थौंग नि हाइना 15 वांखै केंद्र इलेक्शन कमिटी ऑफ ओक्रम हेनरी की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सिंगांगवम प्रेमानंदना मराल सिरकली ngasi मंत्री पुखिदा लेबा ओक्रम हेनरी की युमदा पांगथोकिबा प्रेस मीट अमदा महाक मखा ताखिबदा केंद्र सिदा तम तरुक लग MLA ओइरबा फावबदा केंद्र सिगी ओइना मसक थोकपा थबक तौरक्तबना मरम ओइरगा केंद्र सिगी प्रजाना यारक्तबा मतम सिदा इरावतना राजनीति ओइबा खुदोंग साबा लौनन होटनबनी फोंदोकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड SPF फंड PDS आइटम सिंग लिसांगसिना मत पमियोय अमनी हाइनसु प्रेमानंदना MLA सिबु मराल सिकी गवर्नमेंट थादरक फंड सिबु MLA नतना कनाना सिजनब यागने मसिदा अतोप मीदा मराल सिरिबा से यानिंगदे ngarangsu thangmoiban assembly constituency के MLA ना खुमुकचम जोय किसना वांखै assembly constituency दा block congress asi maru fangna मुथत ले हाइखेबा अदु मदुगी से सांग अमदि खुदम लै रबरा हाइना माकना वहांग हंगलकली हौजिकसु केंद्र सिगी हानगी कांग्रेस वाकर चाद मरिफुतरा मंगादी कांग्रेस ता अदुमक लैरी हाना प्रमाण मखा ताकी हेनरी एक्टिव वाकर अमा ओइरिबा ngaseपम रोमियो ना हौजिक कोर्ट लेदब केस अमदा हेनरी बु मराल लैते खंगद्रिङैदा मराल लैब मिसक अमा ओइना उहनबा हाइबसिसु यानिंग दे फोंदोकी मीटिंग MLA सी सीनियर लीडर अमोइना आइबु अहन ओइरकान सिदा टिकेट फंगौदबा तारगदी आइगी इज्जत सोकनी को न खल्लगा माकी प्रजासिंग मानग मा BJP दा चोंगमनी केंद्र से चाही 35 सेमक्त्रब मतुंगदा MLA अनि सुई हाइजलगा माना तौगिबा मयामदु मचानुपा थोकबा हेनरी दा पिसलगा तौगिबनी खोटगिबनी हाइबा प्रजादु थंबिगनु माक थबक सुंगतौ तोरक्त्रबा MLA अमनी प्रजा मयामना याद्रबा मी अमनी करम्बा प्रजा खुजो खरा मानरगा BJP दा चंगगा अखोइगी कांग्रेस की ओइबा अखोइगी लेंगदबा एक्टिव वाकर हानगी वाकर सिमगु नमथाक तौगिबा श्री ओक्रम हेनरी बो खोइ हजिक इलेक्शन की प्रोपेगेंडा मयाम अमना नमथाक तौरगा वोट इंथुबंगा मोय थासिक तराउमदोइदा अकंगनब पाव फंगबदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो मदि कुनिथोइ सुबा असम राइफल्स की कांगबु अमना सुगनु बाजारदा थीबुहुमगी थबक सथबद KYKL की एक्टिव मेंबर अमा फारे हैरी फारब मियो एदुदि वांगु ममांग साबलदगी इरेंगबम गीत चंद्र एलियस रोशन सही निफुमंगा अपोकपा आई जीवन सिंह ने महाक सुगनु बाजारदा ललोलितिक तौरिब मियो सिंह अमदि प्रधान जिला परिषद मेंबर सिंगदगी सेल डिमांड तौबद चेनब मियो नि हैरी सुगनु पुलिस स्टेशन द केस अमा थांगतखरे हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की पियारोना चिरोल अमदा खंगलकली इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इप्सा की 35 सुब फाउंडेशन डे पांगथोकरे लोनन नुमित हुमनी की ओइबा रेसिडेंशियल यूथ लीडरशिप कैंप अमसु मफम मसदा हौदोकरे थौरमसी ngasi इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लेबा अंद्रो की सनापात पांगथोकी बने थौरमसी की मनुंग चना लेमना लाइंग बगी कैंप अमसु पांगथोकी ngasi की थौरमसीदा इफ्सा की प्रेसिडेंट KH सिंखै लुवांग याउना अतोप मियोय क्याना सरुक याकी हौगलगलिबा अखोइगी नहारोलसिंग असिदैसदा मियामगी रुचिंगबा मा वैरकनबो होनबदा मखोइदा चंगदोबा मचाकसिंग मरुएना अखोइगी खुनाइ लोन लेंगाक लोन अमदि सेंबिल लोन दे युमफम ओइबा अदुगुमलोबा नॉलेजसिंग अदु मखोइदा अखोइना पीरकांदा अमदि पुन्ना लेमिनरकांदा फुरु मसेन लेमिनरगा चामिन थमिनदना नुमित हुनमी सि लेमिनदना अवा नुंगाइ मयाम शेयर तौमिनरकांदा अपुनबा कंगलेपाकी आइडिया से मसी हेन मयेकसिंगना खंगमिनरकांदा हेंगवाइ तुंगदा मतिक चाबा मी अमम ओइरकांदा तुंगी लाइबक से मखोइना लेपकनी हाइबा थाजबसी थमकांदा रेसिडेंशियल कैंप से कोइन सिंजबनी हयेंग सेप्टेम्बर 15 अनंत चतुर्दशी लापद मणिपुर जैन कम्युनिटी मणिपुर की मियाम याइफ पाउजल पिरकली लोनना सेंगलब नुमित सिगा मरी लेना हयेंग असे मना मसिंग खक्त चाब नुमित डे ऑफ वेजिटेरियनिज्म सु ओइनसु पांगथोकपियो हानसु चिरोल असिना अपील तौरकली काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौदुना हंदक पांगथोकिबा मैतै मे की TET सप्लीमेंटरी एंट्रांस टेस्ट माई पाखरब कैंडिडेट सिंग ओकपगी थौरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे मैतै इरोल येक लोइना सिलोन अपुनबलुफ मिलाल सिंदुना पांगथोकिबा थौरम असिग मरि लेना मिलाल की प्रेसिडेंट मोरांगथेम नाउखमबन फोंदोकिबदा लमदम असिग माहिरोइ सिंगदा मैतै मेक तमननब मणिपुर लैंगांगना TET एंट्रांस टेस्ट पांगथोक्तुना ओजा लौनब लौखलगलिबा थौरांग असि अफब खोंथांगने मणिपुर लैंगांगना मैतै मे की
oza lauba matamda senja thumja tawduna TET entrance test mai paklaba candidate singbu laubiu phongdoki thoram asigi saruk amoina TET entrance test ta mark wangna fanglakpa amadi mai paklaba candidate singda milal gi maikei dagi khudol pot piduna pukning thawgatki lengak mapuna lokhalakpa asumba akhanaba thorang sida akhoi milanna lepak miyamda malemda nungai jabaga lorana akhoi gi mai ase malem sakta pa ngamjaragani lengak mapuna thamjini di class 1 dagina 12 phawba mite mekna MIN ki loina tamba horobanina karigumada that ki amadi B.Ed pass torbasu mite meki eligibility test masi pass tok do mi sing dagi hapa targadi ladam masi mahiro singda quality habadi mating leiba aduma mahiro sing puthokpa ngamdanobagi aduma khongthang amani hene logjegani Chandel Autonomous District Council ngasi sahi ama mapung fakre council asina sahi ama mapung farak pada harau te ama fongdok pagi thoroma ngasi North AOC da leiba Sandel ADC office Imphal kem ta pangthokre thoroma da ADC Sandel gi chairman Lukhosai Zo ADC Sandel gi spokesperson C Santoy Aimol ADC Sandel gi secretary L Darsin So Aimol council asi gi member amadi staff sing na saruk yaki thoroma da kumari lenana Thanksgiving amadi blessing player service amasu fangthoki ADC Sandel gi chairperson Lukhosai Zo na thoroma da kumari lenana fongdoki wada Sandel district ki oina matam kya gi mamang da gi say na ba kya laibana mapung faba council am lingba ngamdan lerakhi adubu district asi gi oina ing ising ani taramanga gi September 13 da gi mikhal fangthok tar mapung faba council am lingduna district asi gi oina thabak taw haurakhi council asina makha tana district asi da laiduna miyam gi sakwa thorang gi thabak kya council asi gi member singa punna paikhat minasiana Lukhosai Zo na appeal tauki ekoi district sida ekoi congress member naga congress member khara se boycott to bire congress member oibagi dama third state finance sida population basis the fund allocation to propaganda madugi population do urban population ni hill population ni aiba nei nabada madugi population do corrupt to raga ekoi si yamna third state finance commission award sida madu population corrupt to the less sanction thongba ekoi council gi se atop badi sona lomjing biduna members sing su lingjin manana chamin nare Laklib September 13 lining thau pisatau khudhaibagi mafam da miyamna ira thauni pangthok piranaba Southeast Asia Cultural Organization SICO gi cherol amana khangalakli Principals Association of Recognized Schools amadi Participatory Action for Social Development Organization khusamnaduna career guidance ki matang da workshop ma ukhul da leiba nifu mathoi suba Assam Rifles ki post pangthokre ukhul town da leiba mahiroi chahum marifuna saruk ya ki bo workshop aduda career guidance in defense force haiba hiramasida lecture pangthoki National Highway Kuntra Taret Imphal Jiri Lambi gi Kaimaida Handak BDF amadi police personnel khara thoraklaga lambi asida chatliba gari singdagi sale sound low hari hiramasida mari lenaba department athubu matamda miyeng sangbinarnaba Manipur Drivers Welfare Association gi serwala mana khangalakli nakal maromda kayarak hana hijack rapsu yani Yengsin bidan lakliba makru thong manakta gi meter mangarom gi phatraba lambi ase athu matamda yengsin binanaba the All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na thadorok pasirwala mata khangalakli sahi kya gi mamang gi pangthok tuna lakliba ibudau segmai ningthau kaksing gi hiang kumai ngasi Thawbal district ki kaksing da pangthokre kaksing powder se leba segmai turel da pangthok ki hiang tanaba gi thoroma da ahlu pana amadi naru pana haina pana ani hidana bada ahlu pana gi nandaibam kingson sugnu makha lekai na hi thoikre hi thoi kraba pana da lupa lising tarani thoi chamanga lonana hi po kraba pana da lupa lising tarama thoi chamanga gi mana pi duna ikai khumna utki Haukiba sahi singdagi leptana satharak pagum handak sahi gi oina sum Manipur Hindi Parishad Imphal na sayol amachum na sathagadaba Hindi sayol gi thoram English singani tarataru parishad asigi holda ngasidagi pangthokpa haukre ngasi nungtil pung ahum tabu matamda haukiba sayol thoram adu da Manipur Hindi Parishad ki members sing athap padagi lakpa Hindi Prasarak sing amadi Hindi lolbo nungsiba miyoi sina saruk yaki haina parishad asina serol amada khangalakli wangkhaida laiba Rashtriya Vasa Mahavidyalaya Imphal da Hindi Divas ki thoram pangthokre thoram asida Government Hindi Teachers Training College ki principal Dr. Mashnam Achau Singh amadi Hindi lolbu ningthina
खंगलबा सकनायरब ओजा क्या सुसर याखी थोरमद कुमारी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी की हिंदी डिपार्टमेंट की हाना की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हजारमयुम सुबदनी देवी अपना हिंदी दिवस अमदे हिंदी तम्बगी कानबगी मतंग वांगांखी हौजिक ngasi nomagi oiba sanabagi pauda taramathoi suba manipur state league ki tarataruk suba match ta neroka fc sangakpham mai pakre ngasi league tournament asig amata ngaraba league match adu neroka fc sangakpham ki sanaroi ng ronald ki heading na chankiba amata ngaraba panjal aduna fc jalen sada hills pu panjal ama sino da maiti ba piba ngamki ngasi ki match ase hek loibaga center referee na pi ki ba warep sing adu yaning de haiduna fc jalen sada hills ki mioi singna irang horoktuna pot chai kya thugai ki Khumukcham Ingocha Singh Memorial Trust ki sentang makhada All Manipur Football Association sinduna mapal Kangjaibung Imphal da mamang thagi kunmari dagi haukiba tournament se team tarani thoina saruk yari hayeng tournament se taratare suba match ta klasa kainaw amade USA Khurai ga tarani pan suba league tana Trukpu Nambola amasung SSU Singjamai anina lamba taunaragani All Manipur Football Association ki miyang makhada Imphal East District Football Association sinduna satharakliba MEOV Memorial First Division League Tournament ta Star Club Moirang Kampu amadi SSC Porompat ani mai pakre hari ngasi tournament asik ahan league ta Star Club Moirang Kampu na PRYA Khundrakom panjal ani amada mai ti pi kibga loinana ani sub league ta na SSC Porompat na DOA ke Andro panjal ani sino da mai ti pi bangam ki hayeng tournament asik makhata league match ani sanaragani hana tournament asik convener na thadrok chiro lamada khangalakli tarataret suba s Birendra Singh Memorial Super Division Football League ta DM Rao Sekmai amadi YDO Lamdong Haino Khongnembi ani mai pakre Imphal West District Football Association sinduna awang Sekmai de leba SKYC sanabungda ngasi sanakiba football league asik ha match ta DM Rao Sekmaina YWC Malom Mupanjal ani amada maiti pi bangamki match asida mai pakraba DM Rao Sekmai gi sanaroi Mohammad Sana Sana match ki yankhai mari amade 80+1 panjal ani sanki maiti orba YWC Malom gi amata ngai panjal aduna kuntrani thoi suba minute a yai favana chanki sathargliba tournament asega ni suba league tana YDO Lamdong Haino Khongnembi gi sanaroi a nanauna taramari amadi kunmanga suba minute chanki panjal ani aduna thau thangmaiban panjal ani amada maiti pi kibaga loinana thau thangmaiban gi amata ngai panjal aduna Robinson na nipuni thoi suba minute chanki tha asigi tara tarukta league match asigi match ani sanaragani matang asada bulletin ase tension jadragi mangoina na headlines zamuna thamjari BJP Manipur Pradesh ki Assembly Mikhal ki Bengun Khongkre BJP ke national leader sing ngang tanan na bamiyoy listing nipu henmana hapta kangri na tenkre Manipur ki territorial integrity akai bal lahelo ya center ke fire pu BJP ke national president Amit Shah na amuka na pongdokre A nation IMM at the center and the Maraka sign town of a framework agreement as a time bomb gumana guy hang up the pongdokre. Rims ki nipu mga suwa foundation de pangthokre isagi kana bigyan guna doctor singi seng lab sin pharmacy so on ganu haina governor nurse ma heptula na pongdokre. Amasung yellow mi kanjana na ba no bill pass ta waibu na sansila ki mahiroi singi wakat concert police na tankai kre mahiroi ani aswa kapan nang kre